Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashab Suffa kanalına hoş geldiniz. Biz bugünkü videoda Humaza suresini okup öğrenетін bolamыз. Videonun sonuna дейін қарап, Құран үйреніп жүрген достарыңызға жіберіңіз. A'удзу billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Мына жердегі сүренің үстіндегі Бисмиллахиррахманиррахим деген сөз. Бұл жерде араб тілінде көркем жазу стилі бар өзінің. Сол стиль бойынша мынау син әрпін ұзартқан. Негізі ұзартпай жазса да ештеңе қылмайды, просто бұл жерде көркем жазу үшін осылай жазылған. Уәйлул ликулли хумазатил лумазах. Уәйлул ликулли хумазатил лумазах. Уәйлул деген кезде мына жерде дамма тәнвиннен кейін ләм әрпі келгені үшін идғам билағында болады. Яғни ун тәнвиннен мына жерде ләм келген үшін ул деп оқып кетеміз. Мына жерде дәл сондай, идғам билағына хумазатил деп оқып кетеміз. Аллази жама'a малау ва аддаdah. Аллази жама'a малау ва аддаdah. Уәйлул ликулли хумазатил лумазах. Мына жердегі та марбута оқылмайды. Ха, яғни лумазах деп ха дыбысын беріп тоқтаймыз. Аллази жама'a малау ва аддаdah. Яхсабу анна. Нун шадделі болған үшін ұсталынады. 1,5 секундта ұстау керексіз. Яхсабу анна малаху ахладah. Анна малаху ахладah. Мына жерде әрпін 4 алиф мөлшерде созамыз. Келесі аят. Калла ла юмбазанна. Калла ла юмбазанна фил хутамah. Фил хутамah. Калла ла юмбазанна фил хутамah. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. Мына жерде мимді созбай, сразу ләмге жалғап кетеміз. Наруллахил муқадах. Наруллахил муқадах. Мим созылады. Аллати таттали'у. Бірінші та жіңішке, екінші то жуан. تطلع التي تطلع على الأفئدة. على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها هذا عليهم مؤصدة. Мына жерде сукунды мимнен кейін харекелі бір мим келген үшін, яғни шадделі мим сияқты ұсталып ортасы сөйтіп оқылады. Алейхим муъсадах. Фи созылады бір алиф. Фи амадим мумаддадах. Фи амадим мумаддадах. Енді осы Хумаза сүресін басынан бастап бір оқып шығайық. Уәйлул ликулли хумазатил лумазах. Аллази жама'a малау ва аддаdah. Яхсабу анна малаху ахладah. كلا
لا ينبذن في الحطمة. نجر ديال السكون ديال نون كاين باء أربع كيلغان أشون إقلاب بولوب يعني نون وخميدة لا دب ميم كاين نضربو خمس كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم.